Ako radite štanglice, evo nekoliko stvari koje treba da znate. Potrebno nam je 5% više kamena nego što imate površine. I povedite računa koliko imate ivica. Jer kad se kamen doda na svaku ivicu, povećava se kvadratura. Lakiranje. Kamen se može lakirati. Ali ako niste sigurni kako će da vam izgleda lakiran kamen, pokvasite i dobit ćete isti efekt. Razlika u rezanju, u visinama kamena mora da postoji. Jer je kamen neravan materijal i prilikom rezanja dolazi do vibracije i pomeranja kamena. Tako da je to sasvim prirodno milimetar, 2, a tolerancija neka normalna. Slobodne dužine. Kod štanglica je uvijek visina jednaka, dok su dužine različite. Svaka štanglica je različita, tako da ne postoji štanglica koja je istih dimenzija. Može se napraviti, ali je to dosta skuplje. Lepite podjednako i kratke i dugačke štanglice, da ne biste došli u situaciju da prvo zalepite dugačke, da vam na kraju sve ostane kratke. Svaki kamen nema jasno definisanu boju. Ima više varijacija boja u svakoj vrsti kamena i on se prodaje po vrsti, ne po boji. I zato je jako važno da kad lepite, vadite iz svake kutice i mešate tako na zid, kako biste imali što ujednačeniju boju. Da li se štanglice moraju lepiti belim lepkom? Ne, nije obavezno. Mogu se lepiti i sivim, ali jedina vrsta koja mora da se lepi belim lepkom je beli mermer. Jer je kamen dosta beo i provlači boju, pa da ne biste imali sutra neki neželjeni efekt.